Charles Kenneth Tembani Shirimani, loyi a tivekaka hi vito ra KK Shirimani, u tswariwile hi ti 11 February 1982 eWinterfeld en'walungwini wa Pitori. A ri xiyimbeleri lexi tswariweke no kulela endhawini liya ya Winterfeld. Shirimani i makwavo wa nhenha leyi bukuteke masagwadi yo tala tanihi nqambi, muhumelerisi, hi le tlhelo muinjiniyara Dr. Joe Shirimani. Kwalomuya ka malembe ya va 2000, KK Shirimani u ringetile nkateko wa yena tanihi nqambi ya vunanga bya house laha a nga kandziyisa ti-demo album timbirhi ku nga Kiluma ki Matsetse na Dlala Lipara. Hi vumbirhi ka tona ti-album leti a ti humesiwangi ximfumo, naswona KK u yile emahlweni a cinela boti wa yena. Hi lembe ra 2011, Dr. Joe Shirimani u tumbuluxe ntlawa wa Joe Shirimani na vana va ndhota, laha a ku hlangana kona Joe Shirimani, KK na Kombo Shirimani. Vana va ndhota i rito ra Xitsonga leri vulaka vamakwavo. Leswi hi swona swi nga endla leswaku ntlawa lowuya wu va na vana va ka Shirimani ntsena. Ntlawa lowu wu humese ti-album ta tsevu exikarhi ka lembe ra 2011 na 2016, laha eka tona ku katsiwaka ti-album leti nga bukuta masagwadi to fana na Katika, laha ku humaka Hekeleheke na Bengu Bengu. Ti-album leti ti humesiwe ehansi ka Sheer Sound, naswona KK Shirimani a ri nsini hi le tlhelo mucini eka ntlawa lowu. Hi lembe ra 2018, KK Shirimani ehansi ka Something Music u kandziyise na ku humesa album yakwe a ri yexe yo sungula leyi nga thyiwa Mafanato. Album leyi yi humelerisiwe hi Dr. Joe Shirimani na Sira Mambawulele Baloyi xikan'we na ntlawa wa yena eka Shirimani Music Productions, laha ku nga na Dr. Joe Shirimani na Kombo Shirimani ekusumeni. Single ya ndhuma ya Papa Sabawa yi ve yona leyi a yi ri emaninginingini na ku va emilongweni ya vanhu swinene eLimpopo ne le Gauteng hi lembe rero. Album leyi yi tlhele yi n'wi veka eka ku va muyimela ku langwa eka Best Newcomer eka ti-SATMA Awards hi lembe ra 2019. Ku landzela album yakwe yo sungula leyi humeleleke, KK Shirimani u vuye na yin'wana album hi 2019 leyi nga thyiwa Vamapiyano, leyi na yona yi nga endla leswaku a va muyimela ku langwa ko hlaya eka Xitsonga Music Awards kumbe ti-EXMA hi lembe ra 2020, laha ku katsiwaka Best Collaboration, Traditional Album of the Year, Best Male Artist na Most Popular Song of the Year, ku katsa na tin'wana. Hi nkarhi lowu a nga hundza hi wona emisaveni hi May 2023, KK Shirimani a ri eku kandziyiseni ka album ya vunharhu leyi a yi languteriwe ku va yi huma kwala lembeni ra 2023. Moya wakwe onge wu nga etlela hi kurhula. Etlela hi kurhula nhenha ya ka Shirimani.